Namar kajing kuman jong sorkar bat ki bor badai pej ban pen skap ki jing dawa jong ki pai pa ka themri boy ban pen me tikanai ka boarding electric ha ka than nyong po ka khasi students union nong po circle minta ka singi ka artarik unailar ka lapelong da ka jing ya pai pa blas dang na do kamadan NSCA paham sim bat lapen kut pat aphalau jong ka tanat office MEECL nong po ha ka te ka jing ya pai pa lawan ban kershan lang de ki khna school ni ki than nyong po ki pai pa bat ki kenhun seng bhalang bagin thup ya ke FKJGP NKHD HNYF NKHD bat ka RBYF bat ki khot jong ka KSU hagate ka jingya pai pa layo sngowi ka sur ban perta persya ek jingle pam sunyo ek jing don kam ki pai pa ha ka bede bat ka boarding electric bat harin kat ka jingra plakat ki bedon de jing tho ki ba pher ban pen rem ka sarkar hadin balapoy ha phala ko te ka office ki nongelam ki lapelong ek jingelang ha ka ba ki nong ai jing kren ki la therting e ka tanat MEECL kumju ek nong mi khmat pai pa ki bas ngap jar halor ka ni ka jing e ki pai pa Hakani ki bala ajing keren ki kentup yu samla Ferdinand Kharkamni President KSU NKHD samla Louis Lingdo President FKJGP NKHD samla Marcus Martin President HNYF NKHD samla James Hitler Maupnyang General Secretary KSU NKHD bat ubalong ru Secretary Legal Affairs KSU Sengkmi usamla RC Tun Rindong Sngi ubade ushongkonor ka sinjuk seng samla Shnong Ribhoi District bat kiwe kiri upat pa Harin kini kejing yalang nakaliang kinong yalam jang KSU kila lek ruban buat ke dor khas show Deputy Commissioner ka Ribhoi badu Executive Engineer ke MEECL Nongpo Division bat kila pentip ru bakin sa IT ke dor khas show MLE ke Nongpo ban penyo no kloy ya ke shispa lai pu ar lai pu lai KV substation ban du nak kejing lep light bakha kha Ribhoi District Down a boy, lift the light, 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 down a boy, lift the light.
Poi menebat poi saya DC, poi saya minister, kita kemarin nabahan insurans. Dengan nangyari nga ro ang sa ay haki ayar bor. Siyempre. Yan. Ini, siyaman po yang ni kiparano ilang kiyong ba nalang giladap ya kaji ilang po MCL hang ni po office ngilikhang no ya ka office. Kabiyang na faralay. Kinong ilang man ni kipanpaw. Bangin shimmi karay. Bangin kang ba iya kitik atli ki office. Kata ka energy ba kani ka distribution. Henry nasoba kini kisamla puli kita hang ni. Kidai kita kinong sim nanti lagi kipateng jungi. Kum kita kinoilam, masuk kinai por di kamisial kintre stom kambasyu. Naman ngitip baka sorkar kal sadon jengmut ban wanra ya ka substation kapasispa light war TV hangnya ponopo. Penting na ban finanfai gijaka gibat kena gibanlong kita gijaka gibagloi menteri kam. Balada kimlong hakine kiski gibawan kini gibanai benwan. Yang penting na wasis ndon ngin kam ikini ki atli kimatrik kam. Henry ngasopat kum kita kibawan hindi ngimang pasukay ya kapor ngan panbara ba yak kini kijimtho ngilada pentho bat ngaso ban ay da kijimtho anumar tentang ni ngidakren kibun kibro kibsutlat maskap hele da kijimtho kinyo ya kapor ban pule apo office lade kila ban rashi ngru ngin ay hau sub divisional officer jong kanopo division MCL bat kum juru ngin pa nang ni nakajub yang ngajumut hi bagili IT ya ka dorkas lade ka memorandum hamte hapo office jong deputy commissioner Riboy district kabiang muntar pangin pitinaru balasay kaski gidon ka meeting bat unong mikmat jong kanongpo konsulsi ba Meralbon sim gin ailang ya ka dorkas syau bangin pitikana bangin pdio ya ka shispa like war kilobon hapo nongpo Bangin pitinaru haka tayo banwan ngili kendu om yo por minister ngili kendu yo chief minister ban pintigna ba on penulong ya ka jingnawa jongki pai ba sinong ka thai nongpo ba ki marjan nongpo ya ka shispa live war tv ban live live tv kumeshbol katulop jongki palat deki hajar bat don ru bala poilak balai kata ka kam office ko jongki kadai taman pas bill lane tang banpa si kita kifal ki jongki kim cepat ya ke jingge jong pat ba kam tam jongki kena pule bat kisamla pule hagadong ngathan ga jongi bat kumju hapo ka distrik hi bro koi kumala kran shikman kender industries hapo ka distrik ga jongi kibun hadu kata balang ba gartia ya kisnam gibal dat milapro babun hi kidek industries Kibom syamla siu belat tikena bat kisyaram palat bagi klur bat ya kita hatur kinur banlai balajai laradon kilong ying kibom syamla siu ya ka belat ya ka por ka biang kila syawat bat kila syadu ka lait ka jungki bat nisyamro bangigi bawat ka ikut buron-buron kawang bakal electricity kadai is not a luxury but it's necessary kadai ka beronkam yau pat ba kadai beronkam yue perwe hakaba kumlo ngila ban tembit tembiang ye kam dijam kijungi lagi pai saya ke betre kam lajong lagi pai saya ke school saya ke office kam berper kiron kam ye ta ka electricity ban ngai nuksaru fi ba kidon jijela hapo dari India ke Jungi kum gejala Rajasthan kamshimla don kamshimla abyo to Islam kamshimla don ita kidam ke bahe kum don hapo gejala Jungi Henry kilepat ikwe benta hagaba ke sarkar jala anti kipiang kilat kiletik sigi jungki batingan kam
ya kita jinge kum aida kita sarkar jingi ba namar bondon slap namar badu kita sistem hangta namar batut kita hata po stage 4 stage 1 kumta terter ka sarkar bat ti officer fair kide ban le bat timde banaphan tai tau slap lane bakin up ya kita jinggap juga dam hari gede berstu ba ka jinun kam kade jo pai ba lau pai ba bi puntut upai ba uban se ban ni shikmat ba bandawa la jong ka hok ka celebration apo Australia adin ba kira-kira ya ka jingyo boarding ka ba artisan sedang apo Australia Wei minister, power minister jong ka dalam bakala umi shikmat aga power ba wa ajin kana sikbet ba long padba sobha wathai gijing juna gijonga ya gijing bomla jonga bantrai namar ba ngila kum penlip boarding electric steng kenta hagini arfrans nam namar ba kadang gijing thut ang nentai arfrans nam tang steng kenta li boarding Andre hapo kanai kadang buatan ri boy gijungi hakashisni lada day bauta in charge minister in charge ne kino bagi hapan penmat kum penmat ta minister jog Australia ngatrai babara shri hapan dan mutli doni perlok yang yana sisen balai baba piche dia porbang bahe kat uruti mahari porbang juga bahe kat uruti mahari bokhial lo arkilo tenang ya ngejbab lada pun padan porbang bokhial bahe kat uruti mahari pinan parlaban kamel de ma fide long shushnam ko pakai sham ko namar bangitip bahan ko chuliblat khakha ma wa muswaga la kerentang gini ki SDO yol ba karibhoy ka supply boarding electricity ribhoy ka long tang light to light kilovolt and ray ni kam shispa light to r kilovolt tiyon sobhayat mafi shakmat ban pagyo ya kani gan ketugas ni am jibab andai betas ni ka klik juga saus nam kipuli bachelor degree bachelor of electrical engineering saus nam ars nam master degree si saus nam experience ka kam tho sa professor sa ki BHP head office tho ira professor bagar bhai gan kam spala par kilobol kana magandan kana ka jing thot boarding namar ni tip shahi ba ka surak ba kabel electricity kadai kiwei kibulum jong kayo kakwat ha ka no ka jaka namar ba klam kabel electricity bantrai kam manta ba jinjar ngaman jam senam ga dunong laila tu jar man lau banai tang ban tu pujang ban le erection ya ka ban im gi dok ha janga tang ka lau boarding ada la ga dan kabel electricity tang sawajar ke belaj banai latap ka kata hadu kata Benjamin Franklin Ula lahat dengan keberadaan kursi lalu senam kanyo spa manta kembali spa senam tam ini tinggitan dan sitan apa yang kecing truk apa yang kecing keruk dengan boarding but kalau ingat wa aban kecil ya gitu kasaje ya kini kam kipaman kapur kabangi kumpat ba ni so terha kaman nak menta kecing penip boarding kakak jambatan MCM. Dan nakaliang jami ngasro bodang baki padba habaki bat habaki yasnyo ya kajing patasla jami sembalang ngatrai ba nga dokumen sikadai ba padba aru akan kapur kamtam na school ki ai ketik kuman ketika yang ban support ini kumkinang yam sembalang bat kamtam kipat ba agi badam hapo kadam riboy hi jami nga ngaso badam ba nakaliang jambatan MCL hadin bakala pilip boarding kakak indai wat kabil kamsiam laduna hagini kisni arsni laisni ngadami okliam ya kabil kaba arbnai hak kerteng jamai kaba puy hadu praspa sangka ngaso no namar ba kaboarding ni jiyo ni kabil kon poy tik
te kasyong hagarai jonga jong pi pai pa kumnong in le ya ka jing le jong kata boarding hapo athem ri boy jong i namar bala banam bangi don likely ki jaga ki ba katrat MCL kapenmi boarding hapo athem ri boy hendai ni hapo katam ri boy ni dang kerdu ya kapor ding electric ya bisa hi mapi poiba mapi ki obsar ki baidan lang akne kapor nadu ki pamnem ki boper bab kinang hikai poiba nang sesnom borokot ladawan mangi kisen malang ban tuklar halar kane nakaliang jong ke department kasi penni daw kasi ay daw ba namar ba kumalong na kiway kinang yalam kiba sa kamat kiba dokterem kiyong ba de kemarin hindi nga nasobatang ba hagani kapur katlan MCL kamday ban kano tham ye kemarin namar bala abanang ba hapo katem de boy kidon industries kiba bam ye ka boarding electric kiba palat ban ya kinam sing ki badan hapo katem de boy ki batang san rutli ki industries ki balai lekat ya ka jimpam boarding hapo katem de boy hi barakoi nga ngaso badam balada katran boarding kabadan hapo katem de boy kasale nakawai kapor ni habban se ban pen dakawai pat kilat kilti kum kinong yalam sang balang bat kum kinong sim snam jam katem riboy hi barakawai